Hi friends, Aji Ami Assam Direct Recruitment a grade 3rd and 4th jobs bureau final cut off marks aru result date bekhoe jani. Time waste no korake Ami Direct video to ja ahop. Apunaloy ke sage beleg YouTube channel ba news te dekhi se. The 23rd of September te result debo boli kois but heber sob misa. Beleg YouTube channel te je sale ajaloy ke result pale neki. Huwa nai sage. Santa koribo nalage. मुआ आज आपना कोम केटिया रिजल्ट देबो आरु लोगोटे कट ऑफ मार्क्स की ठाकीबो फर्स्ट डे आमी कट ऑफ मार्क्स टू सा आहप याट 8 पास कोरा डिग्री पास एंड ड्राइवर सोबरे कट ऑफ दिया आसे जनरल कैटेगरी ते 60% लागिबो सॉफ्ट ट्रेड ते ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ते 55% लागिबो ओबीसी कैटेगरी ते 55% लागिबो एससी एंड एसटी हिल्स एंड प्लेन्स ते 53% लागिबो जो भी आपनाक मार्क वाइज लागे टेटम आगो वीडियो टू साबो इटिया आमी रिजल्ट डेट टू सा आहप yes kora hoy j grade 4th result to the 25th of September pora the 28th of September mano debo grade 3 result go the 30th of October or the 31st of October te debo and lastly grade 3 driver result go the 6th of November te debo more updates kavani mer channel to like and subscribe koribo